Hello, salut, honneur. My name is Marie Fouché. Today's book on Marika's bookshelf is based on Polar Bear, What Do You Hear? Written by Bill Martin, illustrated by Eric Carle. It talks about wild animals and the noise they make. I adapted this book for our Haitian children and put it in context. Let's listen to the Creole story. Cabrit noir, qui ça ou tendez? I wrote this book in 1993 under the pen name Marie Caroumet. Cabrit noir, qui ça ou tendez? Moi tendez yon mouton k'ap rele nan zorey mwen. Mouton, qui ça ou tendez? Moi tendez yon bourrique k'ap rani nan zorey mwen. Bourrique, qui ça ou tendez? Moi tendez yon chien k'ap jappé nan zorey mwen. Chien, qui ça ou tendez? Moi tendez yon coq k'ap chante nan zorey mwen. Coq, qui ça ou tendez? Moi tendez yon poule k'ap kodase nan zorey mwen. Poule, qui ça ou tendez? Moi tendez yon pigeon k'ap roukoule nan zorey mwen. Pigeon, qui ça ou tendez? Moi tendez yon Madame Sarah k'ap babye nan zorey mwen. Madame Sarah, qui ça ou tendez? Moi tendez yon miel k'ap siffle nan zorey mwen. Mel, qui ça ou tendez? Moi tendez yon miel k'ap vonvon nan zorey mwen. Miel, qui ça ou tendez? Moi tendez yon habitant k'ap pale en pile nan zorey mwen. Habitant, qui ça ou tendez? Moi tendez yon bon ti moun k'ap rele tankou mouton, rani tankou bourrique, jappé tankou chien, chante tankou coq, kodase tankou poule, roukoule tankou pigeon, babye tankou Madame Sarah, siffle tankou mel, vonvon tankou miel. C'est ça, moi tendez dans les oreilles, moi. Sans penser de l'histoire ça, moi souhaité ou t'es apprécié li. Retourner pour une autre histoire. Na ouais.